Ayo motor, ini kalah lotor. Oh, saya cai halo dok. Ubah, Neng, Neng. Bulan. Menyediakan kopi neng. Kenapa? Nah. Kang, ya kopi nak. Ya neng, simpen idenya, anak balik deket rokok. Akan ngelapan ya, motor ya, operator. Bersih ya, Kang, Bukan, ayo nak balik ke kebun mah. kunaon gitu neng. Itu di dapur tos teu aya nanaon. Lamun akang mau ke kebun, mending orang ke pasar. Oh nyatu, kini ada berangan ke orang ke pasar nak. Nyatu ning arek aja lah. Ya mun. Bol. Nanti. Ayo wae. Mana situ? Tunggu di dinya. Nunggu di dia. Balilah. Acil lila amat iki. Begi. Nila amat ya sobet gina. Sekarang rasa lain. Nu hajati ieu teh sebenarnya. Bel. Malayad amat ya lila. Bukit kan. Bukis ya bari natung lain kina. Kurang tuh. Pamali ulah sok bari nang tong ki teh. Cek saha? Kang Haji aing ge. Hanya semoga salah ke Kang Haji. Bus ya ki bari nang tong. Saya Men, siang geus geus can. Sia, belat amat. Anjing geus anggus tuh. Jajal ya. Woi. Jajal yuk. Oke. Aing obatna ya. Ya, jewang. Ya. Nah, jajal. Ayo. Yo, aing rek jajal. Ayo. Anjing. Oi, tap, dua. Kita mah. Coba nu sia jajal. si aina aing nu ngajajal yo. Puru bagus aya beubeureuh mah. Aing mau jauh jasa sia. Ayo jeung yang aing yo. As aya nu ngahalangan naon nya? Tah, bego tah. Ala tuh. Oh ala. Ini tah. Tah, pelangkungkeun saeutik tah. Situ. Kajeun. Tah, oke gerak. Mana? Anjir. Woi, jauh saya tah mah. Bagus eta mah, geus. Pasti menang manuk tah. Ya. Ngobrak yuk. Yuk, Apa? Kurang ajar bandring. siap. Ya. Budak tumen biasa dari jangan cari dia. Nampolet. Tumen ya. Aing dek pabrik paning si Arif ya. Apos. Rip. Tak budak kemana ya? Balik ya mah budak pasti nage dahar ya mah. Baik aing men. Saing sorangan we lah.
Okay. Neng, ayo Neng, gue kerja berangkat. Butuh Allah. Mana Pak J? Ke pasar, Bul. Ada beli keperluan dapur. Nyariin Kang Haji ke pasar biasa nage membawa pacul. Kira aku bet, arek mau pacul wae, kali-kali atuh mau pemajikan ke pasar. Geus ah. Arek ka pasar dia seberang, berangkat. Kang Haji. Naon ya batu lain? Ah, kabeneran batu aya, Okay. bantring legend aya. Budak nih. Pos aya ya. Rian gua aing ya. Mantap. Bisa aing nyebut ya. Ha, pasti kena ya. Banding gitu aing mah keren panan. Deh, mantap. Geus aing namanya nyamperkeun budak ya. Sia. Tadi kena teh banding aing. Bagus ya. Tadi yang ngarah nasalna. Sia lain mau ngebandring. Heeh. Waduh, wae. Ajal iya, legend. Bantring. Semua jajal aja, jajal bayar batu. Mun kena itu aing. Geus kayak main ngabantring di leuweung we. Sia lapot wae ngebandring kena batur coba sira batur. Ya, Betul lagi. timbuk gitu. Banding kayak gitu. Iya. Siapa lu wae? Rit di mana wae, Rit? Ganti baju aing dia. Dahar setengah ngajak aing lapar sama. Bandring tuh aku aing. Ya bandring mah aja. Ada kayak sulap ya. Kayak sulap aing. Kosongnya. Ah, siap. Berapa tuh? Iya. Berapa tuh dah? Ah, baru kawean dah. Aing bandring. Gaji loh. Bisa bandring ya. Lucu. Bandring mana? Garingnya. Geus garingnya. Bandring mal. Ayo tuh. Ya, kebona. Ayo mau gambar ya, Kek. Sia, jeung si yo. Aing Ayo. tahu kan si yo. Ayo, ayo. Aduh wae. Ya garingnya deh. Boleh ke jalan nih? Bet, jeng bet. Batu na bet. Batu naya mana? Mulung-mulungan heula. Udah. Neangan ya, Mak. Biasa nak iya mantap ya. Asli aja asli. Apa? Macet di pasar Pare isu kene. Gabon ah. Mun ke isu kene. Neng, kopi nu ke isu. Di mana? Baka dia yang bawa jeung bedogna. Ayo ke kebon ya. Mana ada balik? Siapa emang mereka kebun? Enggak, maupun kita juga nawe ya. Ayo ke kebon lah. Lah, barang manten.
Neng, Boleh. akang ke kebun lah. Ada di jalan. Si Nari ini budak. Aduh, tarehe bos. Biasanya kenyareng celah ide dia. Rolling mah dengan. Chan, guys Chan. Mana? Nah, gua dia. Saya itu. Cukup saja dia. Yuk budak ah. Yuk. Mangkat. Alhamdulillah, nepi kebon. Kedeng wak, kedeng wak. Tengok kena, tengok. No. Ayo patah tuh. Sukun. Patah. Gerak dah. Bikin target bantring ya, gerak. Guys, Bulan. Ya bet, batu bet. Bet. Kedeng jor. Tim Siaina. Lah. Ayo kasih berhasil lah. Siap. Jabul. Kedeng tim aing. Gerak kebul. Seberangkeun. Keplik-keplik apa keduk nembak cowok. Nyewot sih. Aku jaya. Ya digeri. Dorong aing. Siap gerak. Tangari. Nyono aing ya. Beul gerak. Jasa. Ngomong aing. Tah, ayeuna tim urang Jon. Siap Kudu Jon, kompak. ayeuna aing. Siap ge lah. Ya, tembakeun kubol harus ya tembakeun. Oh iya. Lulun aja. Seda. Sabar. Tuh. Ah, jarum, jarum. Siapa tuh? Iya no ya. Aing ngebantring Kayak jadi nyemangatan budak ke. Beda. Kateri beda gitu dong. Orang pura. Kateri Agus. Tim aing yo kedong. Yo kekeran ayo. pencetan kita. Keker. Siapa ya? Oke, siap. Yuk. Pencetan lah men, Oke, siap. Mulai. Mulai ya. Yuk. Aing nyenekeun. Tembakeun kubolan Oh, pada ini siap. Jadah doang. Batu teh datang deh. Tadi lunjak aing. Biar aing enggak bandring mah ieu. Hanya datang deui ku aing, tangkeun ku aing. Kali deui tangan ku aing jelema mana? Ayo. Weh, Ah, itu dia posisi berburu mantap Jon ya. jangan manukan ini dia. Budak matanya naon ini dia lebak kacapi. Bisa kenaon? Gang lebok, gang dar kacapi Siapa ya. tuh? Anak bos siapa? Bareng mah bukan. Nah, Aing berburu. Kacapi lah aing. Beuteung we urusan, beuteung. Atuh sia maing mang. Geus meureun euy wae Kak. Ieu, geus. mam gram mam. Weh. Ayo atuh. Sangat kayaknya beneran. Ya, katalah aya. Jalan. Kang Ariwa, cukulot ge, cenah ge nya, dengekeun nya. Oh, Dengekeun. Cenah ge, mun nanya teh, kuade aing. Kang Ari, mun lintang Ari, pamali cenah ge Jon. Jik aing ge balik ke Kang Ari, pamali cukulot ge. Wah, coba tadi bencana. Ai sia tangari wae teh tadi. Nyembara ya, tangari orang balik yuk. ya bolak balik we buat tangari. Saya orang baik tangari. Ayo tangari yuk. Bareng setengah hari. Seberang. Nyada balik ya mah ya. Dong salat dohor. Balik ah. Ngebantring tadi mantap Jon. Seru tuh, Mun beunang bapak aing. Biasa. Oh sia sih teu beunang. Oi, sial nu ngebantring. Kenapa enggak banteng? Woi, sial.